Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Pare, kada madmadlaw ka dito'y rupak ah. Ano ti madmadlaw mo? Sila pumusposkol mo dito'y rupak ah. Ay, wen. No itamla madlaw, nabayag daytan. Ay ah. Paingay nga italaang ang madlaw ka. Badaw, si kaman mo't timapan umutang ijitersina ni Marikwanang. Apay asyak ti ibaon maw. Una, tanapus-pus kultirupam ngam siya. Madlaw mo ba? Anaposkol ti rupak. Ay, nabayagan, badaw. Daytaw, inlistak dagiti utangam. Asukar. Kape. Baga. Aying kakiday, pasampay lang. Adumanan tila ako mamaray. Agidis-display ka maray. Kumpletong tilako, kabadong. Umay kay gumatangan. Ato'y tilistaan, maray. Nay, nagadumat yan? Mala. Isupot mo amin dagita nakalista, maray. Mabait laeng, kabadong, Na, agasam nga day ti abuay na manok ita. Kahit nalpasay, maray. Day langan bagas 5 kilo. Mabait langan, Ito yan, kabadong. Medyo nadagsin mo ta. Kabaalam nga awitan. Ay, weng, kabailak. Ala, inako na, maray. Ay, mabit lang. Anda nalipatam. May bayad na ngay. Ay, ilistampay lang, maray. Utang. Anya, ay, kabadong, agsubli ka. Nagpuskol ka tiro pa day jay akabadungan. Anya, intaray latan ni Pari Badong dagiti impasupot na. Wan nga road mare, kunak no bayadan na, ngam intaray na mutlatan. Sana impukkaw nga utang na kanaw. Nagalasan ti kasta nga ugali. Ay, reklamok kumakat ka ni Kapitan. Wen reklamo nga men. Mamati akon iti ibagbaga ti kaduan at talagaan na puskol tiro paday jay akabadong. Di namati kamutlaengan. Ay, talaga nga inak ireklamo kan ni Kapitan. Si kamet, kagawad. Wen Kapitan, ireklamok man ni kabadaw. Ay, agreklamo ka? Apay, Mike, nga reklamo. Wen Kapitan, kaintaray na mutlatan dyan pasupot na alakok. Di na binayadan. Anya? Awang babain na. Yan. Talaga anapuskol ti rupa da dya kumpa. Tuyak, kanya ti pangaldawan ta. Day tangarod ti pampanunutak, itaypay. Paypay lang agpanunot ka. Katanya ngay nga raw, no saan anaimas ti sidaan, agungat kan tumanan. Ay, katwin pag sidaan nakiday, iti kumpormila dita. Mala, saan ka nga agpanunaw? Siya kaun, ti makamaw, iti sidaan ta. Papisina kon, Chip. Sikalanya nga. Anya nga tatimas si day di balay dangkel ko yan. Chip, din sa agad tatabadong da dyan. Hoy, atay gana manok. Nagkapumat iti balay ka. Agwari ka. Kita, inayadan ng erikat tigit ti balay mo. Ay. Manok ko jay igam na. Ay. Tinakaw ng samad di manok mo, Chip. Ay. Tatabadaw! Manok ko day ta! Tatabadaw! Na! Ay. Timarayan ni Chip. Inteng, ni kwarog mat jag tartaray. Ah. Kasla dakam kamaten na. Asin hungay nga tatikam kamatin na. Ni Pari Badong. Ha? Apay akam kamatin na ni Paribadaw. Nay, Na. nagpartak mat ato maray ni Pari Badong. Ay, wan. Uray pa nakalakay kit na partak. Kita ba, nagpartak oh. Win nga rod. Sige, taray! Ay, partakam mat kwarog!
Naa. Sige! Kamatom ni Pari Badong! Sige! Taray! Badong! Badong! Kuwarog! Da- Kuwarog! Naa. Kuwarog! Yay. Taray! Kuwarog! Naa. Sige! Hoy! Taray! Nagabuan. Iri ka mo diri Tuya. Darasay mo. Uwan. Ilak mo. Abay, aya. Pati dagiti tawa. Iri ka mo amin. Uwan. Ay. Apa. Ha? Nangalaam day ka manaw. Ay isan kan ngagdamag. Parchemon. Tailutom. Darasay mo. Nakamatam ni Tata ba daw? Ay, saan nga raw? Ha? Nagparta ka tumanay. Nakosta, intaray nan di manok mo. Chip, Mapanmatlat taagalan ititarakan ka. naposkol ngamin kano ti rupa ni Tata ba daw? Tinakaw ni pare ba ti manok mo? Unang kail. Upa uno kawitan. Damdamag ka ron. Tapno amok. Naa. Anya ngay? Apay ngamin adamag ka adamag. Ha? Kita lang nga rudan nga agsangsangit ni Kuwarog. Tapno mamuak adag iti detalye. Warog. Anya ti kulor tinatakaw ang manok mo. Nangisay. Nga da puraw-puraw di payak na. Di may sa apayak ti ada puraw-puraw na wala dua apayak. Enteng! Ah, Anya pa'y la detalye ti kayat mo amaamuan. Aqua. Kurang ka di pa dyan na amuam anatakawan iti manok. Kasapulak nga ron ti complete details. Tiliwan yun ni Tata Badong ang kail. Na, Ipapulis yaw. Paibalod yaw. kasano nga ipabalod ko na ipapulis ko? Kadyak pa'y mo't amaw. No anya apayak ti ada puraw-puraw na. Naa! Ay na. Nabsugak Uray siyak ba daw? Nabsugak may. Naglukmagan di manok ni Kwarog. Naglasagan niya. Ay. Kay, ayan nan nga ito'y pang dulsay. Masapol pa'y aya. Ada makit-kitak tuyang. Anya day ta? Dahil puunti papaya. Ada na luom na. Nay, nagbaba na gitibunga na. Mabalin agaw atay. Saan mo amula day ta? Amo ka. Nagtubo ijay paraangan ti balay da kapitan. Amok amula ni kumpare. Masapol pa'y laya nga ibagam. Kay anya nga iti plan-plan nuam. Ay, agore ka dito ituyang. Inton sumang petak. Adan awit ko analoom apapaya. Ay na, Mare. Ibagakkan ka. Talaga aperwisyo diti barangay day ta akabadong. Ay, kinunampay, Mare. Agasam, taintaray na jay tarakan ni Kuwarog a manok. Mare, tumalyaw ka ije balayaw. Apay aya, Maray? Kita Ha? Suksok dalan ni Pari Badong dagiti bunga ti papaya may. Ay, hindi. Ingkan ata nawaem. Muwan, agawid akon. Ay, unay matday dya Pari Badungan. Tauray bunga ti papaya may. Alaan na. Ay, Paray! Pari Badong! Mula mi dayta! Di mo alaan! Pari Badong! Hoy! Agmula kamat ngamin Dayta, naloom apapaya tuya. Ay, nagpartakan. Nakita may aginaw at kulaan. Wen, nakita ka. Nangagkupay ati panang bugkaw ni Maribanang ken ka. Ha? Awan may tinangagaw. Si Kapay, agin tutulong ka. Mala, kanantaki din tuyang. Sige. Adon sapay mo tibunga di papayad Apay ngay amay salaang tinalam. Darangidangan pa'y laeng dagijay daduma tuyang. Di mo ila mangalngal, tatupul kakit nga raw. Subyak taon, inton maloom dan to amay. Amok itan, tirik na ti matakawan. Apay ang kail. Natakawan ka matang.
Di bunga ti papaya nga imulak. Tinakaw na di apari badong. Sa pa'y naggagit nga agbunga jay mula, Mangkal. Nagsakit tinakam ko. Nagsakit tinakam ti matakawan. Kung nagtumat kan ka. Nagrigrigatak na di nga imula. Sinibsibugak. Tinakaw kit din na di apari badong. Amok, Angkal. Ay, napanla ang sinukdal da di apari ba dong? Sa pa'y pinili na mo tinalom. Nas ka nga aksyonan tayong day tao eh. Tanay, mabiktima tayo mat amin ang gapo iti kinapuskol ti rupa ni Tata Badong. Apay mo't ni Kabadong, Maray? Apay maray. Na, di mo pa'y ammo aya, ti aramidan na dito barangay tayaw. Ay, awan amok dita, maray. Kasano nga wan ti ammawm? Ay na ignoranti akno kakastabang banag. Ay, unay kamutain. Ay, Siyak, ni Kwarog, ni Kapitan, amin kami, biniktimanan. Damagak tuman. Ay na, saan mo na damagan? Bagbagam kit day. Tadi na ulitan tinaramid na. Ay namaray, narigat abagbagaan tilakay. Ay, no adagreklamo kontra kan ni Kabadong kat maibalod, karaman ka. Na, api nga iramraman dak. Adda aklaan mo't ije balay may ngagmalmalang. Awan mo't tidakas ngar aramidan. Ni nga rod badong mo, ti adadakas nga aramidan na. Kat no nagsingpay ni badong kaw. Naggagay kan naganos nga asawa. Isuasan kayo ngagsaw-saw iti saan apod na. Taamangan no da kayo, ti darong kaw. Chip, ayan ti tricycle mo. Nakapila iti paradaan. Apay nga imbati mi dyan ngay. Mapanak pa'y makipangan dita balay da Uncle Kao. Ha? Ni. Ano na? Apay ngay, nagandar mo tanti tricycle Kao. Kung nagpaisaw. Ay. Ni. Di tricycle Kao. Ni, napanan ti tricycle mo, Chip. Ni. Sino nga tinang i-drive? Ni Tata Badong. Ha? Asus! Ni. Di tricycle Kao. Ay, Tata Badong! Apay nga intaray mo nga iti tricycle Kao. Ayan ni Kapitan Maribanang. Napan ijay ilay, Maray. Siyak mismo tagtistigaw. Idiintaray ni Kabadong jay tricycle ni Kwarog. Ay, nasayaat mo't, Maray. Tada ka nga agtistigo. Wen, nakitak tinapasamak. Anya ngay ti talaga ang nakitam. Nakaparada jay tricycle ni Kwarog. Pagamuam ta sinakayan ni Kabadong. Idikwan, pinagandar na sana pinataray. Nagturungan na ngay, Maray. Saan mo't ang nagpailay? Nagpalaod mo't Maray. Nay, anya ngay ti aramidan na iti ipapan na ijay laod. Kano pagbibidyook yan ijay, Maray? Na, wan anya? Wen, ado ti pag-iinuman ijay abanda, kan ado ti babae. Na, ammo nga ta ni Marito yang dayta nga inaramid ni Pari Badong. Kunana nga raw anasingpet kan naanos ni Badong na. Kasta, At ne, daytan ni Marito yang. Biro kan na siguro ni Badong na. Kuna ni badong ko amapan la makikarro ba? Ngam saan mo't na nagsubsublay? Ay na, Maray. Intaray na di tricycle ni Kwarog. Ituloy mo, Maribanang. sa nagpalaod. Nagpalaod? Napan siguro nag-video okay. Ken, napan nag-chips. Ado, tinapipinta sa babae ijay video yan. Nagbabanglo da pa'y No siyak ti si Kamaray, inaksurutan. Mangitugot ka iti badang mo, Marituyang. Tano di na kaya ti agawid, badang maun. Talaga ama panak ko kumaray. Ibagam tayawid na di tricycle ni Kwaraw. Order kayo lang. Aywan! Ado talaga di kwarta. Basta dito'y kayo lang, abay ko Na kayo ang napipintas, babae.
gamay ni misis mo dito. Ay, saan? Bakit dayjayan? Saan na makapagnanga umay dito? Bakit naggaya man? Bakit anaga daw ti kurek itirupa na? Bakit kaya ma? Wait, nagbakit. Danda ni Jack Pay kayat nga abayan. Kasta gaya ma? Ano yan? Pingada ka nito. Bakit gaya ma? Sigay! Away! Kapitan, umay ko isuko ni Badungkaw. Nasaya at may, tano saan kami na marigatan ngagbiraw. Iso ko nga ibagbagan mo to yan. Awan mo ti basol ko kini kumpare nga inteng. Anya nga awan kat nagadaw. Ah, Na kami akabarangayam. ay, anya nga rodan nga iti aramidan nyo kanyak paray. Ibalod da kaon. Atuyang, maitured na ka di nga ipabalod. Kinudongdongon nak may saan aya. Wan, halaga nga ipaibalod ka. Tapno sumardeng kan amang lokloko iti padam at tao. Sigay, kapitan, ibalod siya. Ay, tuyang. Kaasyan nak mo ito na, tuyang. Tuyang. Ay, tatabadong. Agpatinggamit gayam ti kalukwam numatiliwan na kanina na toyang. Ay na, agbalin ka ngamin apagwadan nga asawa. Tapno naragsak ti panagbiagyo. Ala, sige. Dinan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin ang labida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Well, kumusta kayo manen, asukimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay! Kapitan Inteng! Ay sus, kabadong. Adan sa agdidinanog iti abagatan. Iso mutla na gado ti tao nga agtataray. Ingka ganawan Apay asyak ngay. Ingka yaban ni Kwarog. Ayan na ngay. Aday di paradaan da. Darasam. Wain, inakaw. Tumaraya. Ayan na ni Kwarog. Nakaturog, Tata Badong. Nagturugan na ngay. Di tao nagtitricycle na. Ringaw mo na. Kwarog. Kwarog. Agring ka. Adag di din nanog dito apagatan. Bayam nagdidinanog da. Kiting ka nawain Nasa dutak. Ang kay baga kini Uncle Kao. Ayan na ayan ni Uncle Mau. Antay jay balay da. Paray, adaga apay di apagatan. Gaapa da. Uwan paray, agdi din nanog da paray. Manuda, manuda. Manuda itayan. May isa, dua, limada paray. Nagado. Ingka nawain na paray. Baka tusturo ka.
Hoy, pare! Ada aga-apay jay, abagatan! Nangag kumat. Ah, Eh, kapay ngagsuya-suya ka ngay. turog ang araw. Ni kwarog ngamin ngay. Ay, ingka aganawar, pare. Ni kwarog, di kay baga, nga ganawa. Nakaturog nga raw. Na, diri nga. Naglokon na dyan tamat maturog kidin ngay malaldawan. Ay, sikan di mapanaganawa, pare. Ay, basta maturog akpay. Badong, ayan nga ni Kapitan nga inayabam. Maturog pa'y ka now. Ay, sus! Katno adamanin aga-apa ijay laaw. Ay, dagitay kakadwa ka nagsusugal. Nagaapadan. Kay, sabali man nga rudan, yag di din nanog ijay abagatan. Wayne, ay na. Nagadon ti aglalaban tuyang. Ay, sus! Asino ngay nga rud ti ayabam nga aganawa? Entay, nakaturog ka pala, ay? Ha? Anyat oras na ya. Itay pinanawan ka alas 3. Alas 3 itan. Ha, nakapalingki akon. Angam nakaturog ka palaan. Sa papay magayap. Anya nga tiyara midam? Ituloy ko ti mag-sleep Anya? Ay, di nakriing-riingan. Sanay. Makaturturo ka. Ringan na to. Ito nakaluto ka. Naa. Nay, nablakayan kan samad ka ba daw? Win nga raw. Nairamraman ako. Gapo iti panaganawa kadagiti aga-apa. Na? No kasta, si ka tinaganawa? At sino pa'y kumangay? No saan asyak? Ay, ni Kwarog ngay, Nakaturog. ni Kapitan ngay. Nakaturog madlaeng. Ay, unay ka dagitang agulitigain. Ay, saanin ang natal na dahito barangay tayo, maray. Pag ko naamay, Kasanaw, inaldaw nga daga-apa. Apay, sa inyo nga mo day tayo, amapaspasamak dito'y barangay tayo. ay na kapadong, amok nga manyangay ti maramidak, kat kagawadak laeng may. Anya ti sigdaim tayo, antay. Mangantayawn. Nay, apay, naggapwam aya. Nakaturog ka kay tricycle ka, antay. Anya? Mabisina ka. Mangantayon na. Agpadpada kayon kanya uncle mo. Naturog may. Ang kalintay. Agring kan. Mangantayawn. Ay na, aggid-giddan kayon amaturog. Ay, imbes ko mga agpasada ka, Kwarog. Saan mat, taday talaktan naturog, tinaramid mo. Anya ngay itati kwartam. Intun bigatak tong agpasada, antay. Ado pa'y mati umay abigat. Mangantayaw. Na minsan ko lang ngayon po kaw ang mangantayawn. Nakaring ka na dagaw, sangkay. Ay, mabisina ko. Nagmayat itag taga-inap ko. Linapas ko. From the beginning to ending. Papanamanin aya, tuyang. Bigbigat. Inak makisugal. Di ka pa'y nagmulumog, mapankan, makisugal. Ay, di naklapdan si Kabadong. Ay, agluto ka pa'y mat, Ay, tuyang. sus! Maladawa ka makisugal. Yay. Diyak kaya ti maladaw. Apay, nagsapa na pimanaw ni Marituyang. Lap-lap dak, amapan makisugal. Ngam apain nakmay. Ay, no apay mat nga na nagraira manan ti sugal dito'y barangay tayo Ay, dayta, ti kayat ko adamagan kini kumparik a kapitan. No agsabat kamay. Day tamo nga ron ti kayat ko adamagan kang kuana. Ngam kasano ko maamadamag ko, kat saan kami mutan nga agkit-kita. Ay, awanay. Saanin ang matatao ni tuyang ko igibalay. Taday tala sugal tararamidan nan. Saan ka manan ngagpasada, Chip? Masadutak. Sayang ha. Sapay nagado ti pasahiros nga estudyante ita. Da kayo langan kadapal ati agpasada. Sapay nagado ababalasang. Agaramak to inton maminsan ngal daw. Ado pa'y mati umay ngal daw. Sa bagay ha. Maturugak man giday. Nagmayat ti maturaw. Badong! Ay, ay, Ah,
Apay? Ay na, agkikinamat da ijay daya. Agkikinamadalang mo gayam. Adawit da abadang. Nay, apay asak ti pangibagam iti daytangay. Kay asino nga iti aganawa? Ay, bayam nga nawaan ni Parinteng. Ayan nga'y dayjay a kapitan. Kwarog. Apay nga dagdagiti agtataray at tataw. Kariring ko lang, Uncle. Diyan mo na apay nga agtataray da. Kaririin ko mo. Ay. Ha? Uncle? Agtitinag ba't dan samay? Aya. Kanya nga itaramidin da. Bayam ida. Pa'y nag-adaturog. Ha? Ay. Dagi jay dan, Uncle. Agkikinamatan dagiti agtitinag ba't. Napanandan? Day jayan. Nagturong da ni Jay Daya. Nasaya at matay madayutan. Ituloy takit iti maturaw. Ay nabadaw, at dadagit ang kikinamat ni tasangot ti balay. Anya? Ay nakadanon dan dito'y purok tayaw. Ay, Wayne. Ala, ingka ganawa. Siyak manay. Kahit asino nga'y kumati sa baling nga ganawa. Ala, ingkan. Ay, indak man langay. Salbag na ito yung opisyal kantanod. Hoy! Sumardin kayo man nga gaba! Siyak, timang tagtagbat ka na kayo! Ay, ko. Heh! Magtitinag ba tayo nga rudan? Ha! Ay, makaungat ako na eh! Sige! Magtitinag ba tayo? Ay, di na kiramraman! Sumardin kayo! Tuyang! Nadak dito'y abay mau. Ay, nabiyagak pay. Wen, nabiyag ka pay. Apay aya. Kunak ano tinagbat na kung dagiti nagaapa. Ay, dandani Impag ate may dagiti pulays. Pulays? Wen, imay da inaristar dagiti nagaapa. Ay, imbagta imayda. Ay, delikado ni Kapitan. Ha? Apay ka now? Naamuan da nga may nga awanter aramidon dagiti barangay officials no kasta nga adda agaapa dito'y barangay na. Heh, pudno may. Pasardengan da pa'y kumaa. Dagiti amin na klase ti sugal dito'y barangay. Na, apay ngay. Iramraman mo pa'y ti pagliwliwa ak asugal. Kaya't kaw amay pasardeng day ta sugal. At no saan kan nga agsugsugal. Dungaw! Renay, Apay nga apay. kasladan ng ko. Kunanda. Ha? Italaan ang ngag mo. Ha? Kalkala pa'y apimanaw dagiti pulays. Pulis? Kinwa dagiti pulis dito barangay. Imay da naganawa ka dagiti nagaapa. Dagiti nagkikindamat at nagtitinagbat. Na, amumat gayam. Uwan, takwa. Limabas da iti sangwanan mi kanikwarag. Kahit Pinalabas mi ida. kastalatan. Makaturturog at gayam. Ay unay kan inteng. Ay, delikado kan. Ha? Ikatendakan gapo iti panang baybay dito barangay mo. Baybay ak ayat ti barangay ko. Saan bit? Sige, maturog kalata aging ga iti kayat mo. Inton agreing ka, sabalinton ti kapitan dito'y barangay kabildatan. Ay, maturog akpay. Ringen daktawin ton sumit nga ta. Ala, ago makamaturog iti tricycle mo, Chip. Di dak disturbo na. Wan, Chip. Maturog ka. Yan, ni kapitan. Ha? Maturog mo, kapitan. Di na kano kayat ti mariing. Ay, agreeing ka, kwarog. Saan ang mariing day ta, kapitan? Saan gayam, Imposible asaan ang mariing. Day tamot lagam ti pangriing mo kinkwa na, kapitan. Ay, nakariing ako ng kain. Apay ka din ngamin. Ay, agunay ka na, kwarog. Agunay ta, adwa. Ado kaya mo ti mapaspasamak dito'y barangay tayaw. Adi tamot amaw. Adaya, may. Nagrairagaya mo ti sugal. Adaya. Adatong ijay laod. Madyungan di tadaya. Palutan mo't ijay abagatan. Awan da kita. Intakit di matura. Papagulit ka. Ikatandak a kapitan, nujak mapasardeng da kita. Kahit no ikatanda ka.
Ikatandak mo na tanaw. Siyempre Awan ton ti honorarium ka. Una. Iso nga gunaytan. Ay, maturog agpay. Ni Marito yang timay sa kadagiti mangidadaulo iti sugal dito barangay, Kapitan. Na. Kat no impasardeng kun ididagita. Intuloy damanen Tatira sunda, nakaturog kamot kano nga men nga inaldaw. Ay saan ta nakariingak itan? Sapay kuma tasan kan nga agturog-turog. Ay wun kagawad. Promise. Naramid ka ti trabaho. Ay, awan na. Ay, awan na talaga. Naabak ka man siguro, niti sugalan niya. Isungal sang sangit ka. Kasano ajak maabak kat pinasarding na kamimot ni Kapitan nga agsusugal. Ha? Hay. Kaping katawa ka. Maragsakan ak iti dayta ngay naramid ti kumpare ka, Kapitan. San kami kano na mabalin nga agsugal? Tanong sugal kami pa'y kaswanda kamain. Ay na, nagmayatay. Hindi pa'y kuma. Unay kataragsak mo, salbag ka. Ay, aguray ka man. Papanam. Inakablawan ni Parinteng iti dayta na pintas nga aksyon na. Salbag na gito yung katatao. Hey! Agsubli kayo! Awan pa'y mararamid yung anasaya at met. Di kay aga-apa, di kay agsusugal. Luko-luko kayo amin. Paray! Eh! Kinamat-kamat mo magayam dagiti loko-loko dito barangay tayo, paray. Win ay nakita mo't siguro. Uray ko lang na ipurwak di chinilas ka, wanang kamat ka dakwada. Ha? may samot din dahil sinilas mo, paray. Ay, jak mapalabas na ito akalukwan dito barangay ka. Ay, agyaman ak unay, paray. Maragsa kanak, ta pinasardeng mo, ti anyaman ak klase asugal dito barangay tayo. Uray ni tuyang mo, paray, inungtak. Ha? Ini ka, iti ultimatum na. Anas kain nga agsardengan nga agsugsugal. Dahil tangarod, paray. Iso maragsa kanak unay. Thank you, paray. Thank you. May lutwan nakmutlangay ni ti kanak ni tuyang kaw. Matulungan na kaon nga agbangkag, paray. Ay, Kapitan! Saan pa'y anala daw ti amin? Tapno aramidam dagiti trabahom di ta barangay nyo. Madingamin ti Kapitan aturo. Ala sige! Dinan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ng labida tayo, anay! Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan toy kakaysuna. Dawanin nung labida tayo anay. Kapitan Inteng. Apay akas ti angot mo, paray. Nakitugawak lakin ka, reklamo ka.
Ay, sus, nagalsam ka, pare. Ate mo pa, yung sukat ibasay. Nagling-etak anapan nagpagnapag na. Takit kita man, dagiti project dito barangay tayaw. Di ka lang nagpayong ay. Ay, jak masangot ti agpayong, pare. Siyak man langan ti tumagder, pare. Na. Jak may turan ti payod mo. Mari ko anak. Amo ka di dayta kapitan tayaw, anaalsam ti payod na. Ne Kapitan Enteng. Wine, nakikatugaw kanyak itay. Ay, sos, jak maanusan ti payod na. Ay na, ore kas jeti payod na. Tanagagatmet ni Kapitan. Uray iso ti kagagitan a kapitan. Nukasta ti payod na. Jak kaya. Inaldaw ngamin arumrumwar ni Kapitan. Saan nga agsarsardeng a magmag na? Apay nga minasaan nga aglugan. Kit adamad jay lugan ti barangay. Adamad di tayo tricycle ni Kwaraw, akanakan na. Nagado ti tultulod jay lugan ti barangay. Saan a sumarsardeng agbibiyahe? Tadamot ti aganak. Adda maatake. Kanda dumapay dita. Katnas ka na maitaray da ija ospital. Iso di kan agreklamo, kabadawng. Dayta pa'y ti maysa a reklamok. Dayta lugan ti barangay. Nay, apay ti lugan ti barangay aya? Jak pa'y napadasan apulos ti naglugan dita. Ay, aglugan kalata, ano kayat mo? Ay, sanay. Sa anak nga agbibisay. Tuyang! Tuyang! Apay manag. Apay manin nga. Anya oras ay? Pangaldawan. Nakaluto kan? Adda papanak. Sa anak ang makalutaw. Anya? Ano samtimangan iti kilaban? Papanamaya? Di mo amo aya a barangay assembly ita. Kay, anya kumaita no barangay assembly? Ikat mapanak mo't maki-assembly Ha? Say-sayangam lang ti oras mo dita. Anya kumati maganap mo dita barangay assembly. Agluto ka kiday. Si kanti aglutaw. Ha? Nita, napanay. Hoy, Tuyang! Agsubli ka! Agluto ka bay! Kasaya at matay may kanaki-assemblay, maray. Wan, Kapitan. Inayabang kumamo ni pare badong Ay na, di na kaya, Kapitan. Amok matkat. Ado ti saludsud na. Dito'y kuma, ti pagsaludsudan na. Ay na, siyak tulaangan, Kapitan. Ibagak to kun na dagiti mapagsasaritaan tayo ditaw. Sa bagay ba't gandi? Mala, tarong yan tayo inton madamdama. Kwarag, adda masay upmaw. Nagpupo aur kagawad. Ay na, kay bagbagala iti assembly may parit agpuor iti basura iti likod ti balay. Agamita, agpupuor ni kabadong iti basura na. Ha? Ijay pa isang wanan ti balayda. Igaggagaranan samay. Ay, itanon ko da ito kinianggal kao. Nagangaw. Ay, aguya kakpayay. Oo nga, Rod. Plastic sama dyan pinuuran nan. Hoy, badaw! Apay nagpuor kay ti basura di tasango ti balay, Awan gayam kabutan ko. Kay bagbaga ni Kapitan idi assembly meeting, bawal tagpuor iti basura. Kahit? Ay katagmulta ka! Agmulta lang, Di mo patpatyan ti lintag ti barangay, Hay, kayat ko nga ron makaungit di parintay. Tao may nakasarita. Maabak no da kami ti agsarita. Mangibabain ka! Mangiramraman ka! Salbag ka! Day tanggal. Inbidok ti panagpuor ni Tata Badong iti basura ijay sango ti balayda. Nasaya at tapno da pa managnag. Agkat katawa pa idir aramidan na day tao. Kasta? Paypayapayan na kami pa'y kinikagawad kwa nang. Akaslay bagbaga ng awan kabuteng na. Naturad nga ron, no kasta. Anya nga'y tiramidan tayo, anggal. Stricto no may panggap iti kakasta abang panag. Amok No adamang tubngar iti paglintagan ti barangay. Naskin amadusay. Rombang laang. Iso adusaan tayo ni paribada. Tangay siyak sakop iti purok nga ayan tayo, kabadong. Siyakon ti mangyag iti daytoy citation ticket mo. Anya citation ticket nga ibagbaga, maray.
Naskan nga agbayad ka, tatinobngar mo dya resolusyon ti barangay. Amay paritag po or iti basura. Ha? Apayasak lang tagmultangay. Kit nagadumod dita tagpupor iti basura. Ay na, nabayagan abawal ti agpuor iti basura diti barangay tayo. Ha? Apaya diyo imbagbagangay. Na, kasanaw, no agpaayab kami iti meeting, di kamot umay. Ay, mataktakak lang no kastoy. Isu nga ron ngagbayad ka, tadi kamot agtultulnog. Ay, alam ta tikit maun. Ha? Sangaribaw ti bayadak? First offense, sangaribaw. Kat no aramidem tupay, 2,000. Ha? No aramidem tumanan, di 5,000 ti bayadam. Ay, manulaang mit ngay day ta sangaribaw. Mala, bayadak day ta, marikwanang. Apay asyak ti pagdawatam iti pagmultam ngay. Asino kumangay ti pagdawatak? Sika apay nga main. Amum lang arudan na may parit, aramidem paylaan. Kaya't kulaing nga ron nga agungit ni parinteng. Day talaing terashawn. Mala, ikan na kaun iti pagbayad kaw. Ayawan maitid ka. At damit kwarta ma. Sika tinagaramid iti kalukwan, di sika ti agbayad. Waraw, ijay ilay ti papanak. Kainak man igatang iti naimas asidaan day ti kwarta. Ay, Hoy, kaduti kwartam ay nasaan apa nagpalastaw kwaraw. At damat iduldulin ko ba say? Kasanungay ni Tata Badaw. At damot multana. Makamumutin Basta siya. Daytoy kwartak, igatang ko iti makan. Saan apagmulta? Marikwanang, lumabas dito'y tersinam ni parinteng. Ay na, nagalsam ti payod na. Na, di mo matibagbaga ti kasta dito'y kaadwan ti tao, kabadong. Apay asaan, kitpudnumay. Imbes nga uyawam ni kapitan, tumulong kakit di dito'y barangay tayo. Ay na, no siyak ti tumulong dito'y barangay tayaw. Ay saus, sigurado nga grang ay dito'y barangay tayaw. Naglakatag sao, kabadong. Wayne, nalakala nga mapaduras dito'y barangay tayaw. No siyak ti agtugawa kapitan. Kasano kumaasi ka, kat sanda kamot akayat dagiti tao. Nagkunakin ka, Maray. Kat no edi kalkalpas nga eleksyon, kat duwala ang tilamang na kanya. Anya? Tiamok kat duwala ang tibutos mo, ede. Apay ngagkatawa kayaw. Patsin nyo muday tangay barak Ay na, jay dua butos mo, ede. Butos mo, kan butos ni Marituyan. Agay, istoryaan nakakano ni Tata Badong iti tersina ni Kagawad Kwanang. Ay bayam nga gistorya. Yung bagkumaano na sayadag iti istoryaan na. Nagmamadimot nga raw. Adayamot mamati iti ibagbagan. Sa bagay, Siyak ti patyan dagiti tattao kwaraw. multahan man dagiti nalay nga agjismays. Bayamon. Idang tumatlapat yan kay chismis ni pare Badaw. Kunak, no da tayo laeng ababay iti mahilig nga agchismes. Uray gayam dagiti lalaki. Ay na, Mare. Mas chismuso dagiti lalaki. Nang runay ti day ja kabadong. Saan mo't nga rod apod no dagiti ibagbagana? Ay, saan pa yan nakabayad iti multana? Awan sa pagbayad na. Pangalaan na ngay kuma iti kwartana. Wan nga rod Iso asaan ko man arumbang nga garamid pa iti kalukwan. Tadi mo makabayad iti multa. Kat no nangagaw adumaw dawat kano kan ni Marituyang iti pagbayad na iti multana. Hanggang saan nga inikan ni Marituyang? Uray siyak mat Ay, nambarak nga ikan. Iso ti nagaramid iti kalukwan. Di iso ti makamong agsapol iti pagmultana. Angkal, at daman na ipakita ka video kan ka. Anya banday tan. Aw, buyamaw. Hindi pare Badong. Aw, isaw.
Dagdadaalan na dagiti street lights. Ay, nagloko day ta bakas. Nice ti taon. Anya nga iti aramidan tayo. I-report tayo ni iti pulisya. Sige, maruam day tataaw. Talaga saan na kayo adang-danggan. Awan pa respeto na ba't kada tayo? Amo na apon-punduan tayo dagita nga street lights. Mapanakit per junain. Adun ati pinirdi na. Nakadano na ni Jay kaudyan apuraw. Nanayunan ti basol ni Kabadong, Mare. Adda manan. Iso ti pagchichismisan da dito barangay tayo. Anya ngay manan ti basol na. Kat no naalaan iti video abubuungan na dagiti street lights ti barangay. Ha! Inaramid na dayta. Wen, Mare. Apay, di mamaw. Ay namaray, jak amo dayta nga inaramid na. Kahit manumanin nga iti multana. Ay, jak amaw. Tayo jay pulisya tinagreklamuan dan. Anya? Di na kami mo dengdenggan. Din diritsudan, ijay pulisya. Kunagmet ajak ton ululitin, pare. Namin ano na nanglig ko day taken ka. Gamanya ti inaramid mo, ah? Naulawak nga ron, pare. Jak amo tinararamid ka. Maday ta ni Marito. Di asawam amang isarsalakan kun ka. Nasayaan mo tayo may kantuyang. Amukmut ka ta sa anak nga baybayan. Kapitan, sigay, alain yun ni Badong, ijay police station. Anya, kunak man no may nakisalakan tuyang. Maruwam ka. Saan ka nga isalakan? Taamok akalukwan, tinararamid mo. Ay, Tata Badong, ikat pagsayaatan ti barangay yu ti aramidam. Saan kat aday ta agdadaan? Anya ngay ita, ikarom tinagbasuna. Ala sige, ditang tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ng labida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo ang barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manan, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga wanlabas. Ala, sige! Kas iti sigod, adipay matlaan agbaliw, adtoy manan ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Kat siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto agkupas apadas kan pakasaritaan toy kakaisuna. The one and only abida tayo ani, Kapitan Enteng! Kastoy lata tilinaw ti pagiwarna. No saan na panagtakaw pinatayan. Agkakabsat man wano agkakabagyan. Aga-apa gapulang itidaga. Ay, una yan ti kastoy ataray ti panagbiag. Ay, huwag gayam. Amot man kiti ti resulta dagiti nangabak iti kalkalpas a panagbubutaws. Ti para senador dito pagilyan. Inteng! Agyat araramidam. Ang nanalong senador sa Pilipinas ay Hoy, Inteng! Agyat araramidam ko na! Juan Grispo. Loren Legarda. Francis Joseph Escudero. Robert... Anay! Banag. Pinataltalan na. Kanya ba nin ayati basol ko?
Itay pa lang adamdamagak no anya ti akaramidam. Gamjak met la mauray ang tisongbat mo. Unay kan aya. Kit kita magbasbasak iti pagiwarnak. Damagampay lang no anya ter aramidan. Basbasak dagiti resulta tinangabak asina daw dito'y Pilipinas. Kita agmat no nangabak ta imbutos ko manok ka. Ta amangan no isuti makatulong dito'y barangay tayo. Ay, Ta idi nagpasyar nga min dito'y nagkampanya. Ket nakita na ti kasasaad tayo dito'y. Ay, adu ka no ti marigrigap. Isu anak ko na tulungan na tayo. Apaman mangabak. ay na. Sika at talaga inteng. Ket no idi pala napalabas abulan de tabas basa mapagiwarnak. Aya. Ay wala niya. Kano talaga akayat na ti tumulong. Di personal ko mga umay ditoy. Tapno ipaay na ti ibagbaga na atulong na. Nagadun tinaibagam. Ingkakidyag timpla iti kapay. Ta mayat kityag basa iti pagiwarnak. No giddanam iti panagigok mo iti napudot akapay. Ay masadutak. Sikan timang timpla. Tadapay nasken nga ramida. Ay please bana. Sikan kunakmad. Di ka kadi makawawat. Kaya't mo tatibalo na tagdiso di ta subsub mo. Ay kwa. Ay kaya't mo Ay sige. Ay sige. Aramidem mo ti aramidem. Ta aramidek mo ti kaya ka. Maray, mga lakman iti sidaun may kinebadong ka. Anya ti alaang. Kwa maray, mantika, sardinas, hotdog, tosinaw, longganisa, kapay, asukar, bokarilyaw, sinamay, tagapulaw, sinakaw, lumpia, tapa, tinapay, paypay, kan. Aguray ka. Apay ngay, anagado ti alalaang. Pinadlaw ko anagado ti sinamit na. Apayon, maray. Ay, kwa ngamin maray, naabak kami iti pustaan iti kalkalpas nga eleksyon. Kaya't mo asawan nakipinusta kayo iti kalkalpas nga eleksyon? Pun maray, ket naikisap ti kwartamay. Ket awan pulos tinatda, uray la kumasing ko adulaing. Ayunay kayo matan. Uray gayam eleksyon ket pagpipinustaan yaw. Anya ngay tinapasama kada kayo, di awanin kwartayaw. Sadak mo't lamalagip no awanan kayon. Kun apay ngamin ang nagpipinusta kayo. Ket amuyo mo't ang maipari ti sugal. No bilang maamuan day tadagiti pulis. Sigurado ang makaswan kayaw, ket maibalod kayaw. Ay, huston maray. Naabak kami lang arudan, sirmunan nakpailaang may. Mala, mudto yun tayo alalaay. Tanay, mangrugay nga gwil kadagiti tarakan ko iti tiyan. Mabiit lang nga rod, maray. Udah kita amin ano. Ay, thank you maray. Ay, Sigay aguray ka. May bayad mo ngay. Anya bayad asasawaw? Ha? Di magkinunak ngay kanak. Saan ko mat ngayon baga gumatangak wano o mo tangak? Nangag mo mat san ay maray. Mga lakonak mat. Ket inikanak mat. O di kawatan nga raw ngawan te bayadak. Bye-bye! Apay ngay akas jay. Apay ngay. Adon dagiti agrek-reklamo aka baranggayan tayo inteng. Gapo ka dagiti bulos nga aso dito ayan tayo. Agkakaiwara dagiti rugitda. Ken agamak dagiti dadduma nga amangan no kumagat dagiti bulos nga aso. Ket dagiti dadduma saan da pay mat na injeksyonan iti anti-rabies? Uwit nga ron. Nadamag ko day ka. At amudamit nga da may patpatungpal ang barangay ordinance may papanit data. Subag da talaga dagiti akabarangayan. Imbagak nga igalot na dagiti aso da. Saan da nga ikaskasaw. Aging tutulig na. Ket nubilang tadda makagat ket marabes. Ay, awan pa kabas-basula kaon. Tasaanak mo't nagkurang iti pamagbaga. Saan mat kit di nga amin?
Adamot lata dagiti nang surot iti ordinansa. Kas kani kakarusing. Nakitak mat ngayong galot na tay dakkel nga aso na. Ay ural pa'y. Adulat ta dagiti naglabsing iti paganurutan ti barangay. Isu adublik manan ti agbalay-balay tabaga ak ida. Nasken laeng. Tanakabut-butang dagiti dadakkel kanwalang nga aso. Amang nusik baban daklatan no lumabasak amapan makikaarroba. Ay wala. Ang mga no ipagarop dagiti aso abulaluka. Gapunta ka, tultulang ka. Indeng! Ito sige mapanakot. Ang mga no kagatenak. Na. Wow! Nagdakalan day tatarakan mo nga aso, tata ba daw? Langa na ti kumagat kan, langa na ti nauyaw. Ay, nakamama. Relax. San ka nagdanagkwarog? Tanalaing day ti nga asok. Talented ako nada. Nasuruan. Makaawat iti saok. Aw, Wayne, kaya't mo sa wine. Noon niya ti bagam, surutan na. korek ka dyan. Saan basta-basta asurutan na ti bagam? Nasken nga Ingles, tapno surutan na. Ha? Apay nga eh. Una, taadalahin na day tayo. Lahi nga. Pili, ti kayat ko asawain. Naggapo ngamin day ito yung arimi ka. Iso nga English mo, ti panagsaumkan ko na. Ang, nuko nam asit, agtakder. Ha? Nuko nam nga stand, agtugaw. Ha? Nuko nam matago, agtaol. Ha? Nuko nam nga stop, sanyag sardain. Ni. Aguray ka. Kasla baliktad ba't ti amo day ta asaw? Apay nga kas jay. When, tatlo saklang tisurutan na nga amo na. Ay narigatain. Ang mga noda sa bali surutan na. Sapay nakaamamo dahi ito yung asaw. Nagduduma ngamin at tao ti pakikuykuyugan na. Kumusta kayo, kagawad ko nang... Naa. Si Kamad Gayam, Victor Plywood. Wenana, agpasyarak manitan. Naa. Panabayag ngamin nga wanak dito'y baranggayo. Naa. To talaga nga ikantampay ti panagsaum Hun nga agpayso, Victor. Naggapuam aya nga men, tanabayag ka anapukaw. Napanak ngamin nagpa-audition jay WT. Para kano iti country talent show. Aya, isumot lagayam Oh God, kasanungay. Napagasatan ka kaday. Urayak la kanon jay awag danana. Ay kalalaingam nga ron tapno adamot pambato itaga kabildatan. Sampol man nga ron, Victor. Kumansyon ka man nga ron, uray apagpisang laang. Una na. Aray, nako, Masakit ang ginawa mo. Aray. Kanta aya da ita. Nasakit tila payag ko na magdungdungig kun ka, Victor Plywood. Ay, pumanaw ka man lang nga dito Tersina. Tama nga no at adda nga awan ti gumatang. Ay, sige nga ron na. Malabasa kong tibalay na tatabadong. Nagdakkel natin jay aso na. Ay, kamamak. Kumusta kayong tatabadong? Lumabasak man pa'y di... Ay, stop! Stop, palay! Stop! Ay, kasla, dumaro kong aso na. Tata! Tiaso! Ano ko ba? Stop, palay! Stop! Stop ko na ngayon. Nakarakama mo't ang makawawat tila na tiaso na. Ay, tamalaya ka! Makamata na kong tiaso! Makagat na kong! Ay! Napakasakit, Kuya Eddie.
ang sinapit ng aking buhay. Napakasakit, Kuya Eddie. Atay. Ay, Guarog, kamamak tinapasamak ka ni Victor. Nadamag ko nga ro dahi ta. Akin aso nga tayo tiday dyan. Warog! Ada ka maggayan dito. Maray. Soft drinks mo man tayo na kuryente, Anya na kuryente asasawag ka ba dong? Nalami Ace. Libre nak mama, tataba daw. Ay, kato na. Maray, Duan, soft drinks. Sige, mabitlaan. Tata, nadamag mo ka din tinapasama kini Victor? Kasi na Victor? Ni Victor Baluloy? Saan? Ni Victor Plywood. Tay singer nga Singer... Awain! Amo kong tapay aya. Ato yung soft drinks yaw. Sigaman langan ti mga istorya tinapasama kini Victor na nakwanang. Sinikbab ti aso. Ay katgungguna na. Nakalaslas tugtumad nga may. Kunamlan na sino ang magmag na. Kunti kang tapay. Kaya't mo asawan, asom tikim magat. Anya? Saan? Kwa, nay. 20 bayan tayo 2 supplings. Keep the change. Mapanakag. Nay, tataba daw. Guarog. Ada ka di amom iti daytoy. Ay, awan. Sige. Mapanak mo tayo. Tay pastor ko pa'y dagiti kalding ka. Kasla ada mo dagiti dua. Agsagana kayo. Tataba daw. Naistoryam kanyak itinaminsan jay talentado nga asaw. Tapay. Nungay kas pangarigan ta dumaraw sa kumagat. Anya ngay tibagam tapno agsardang. Day tatibagam. Atak! Sumardingay. Nungay ayabam iti asidigmaw. Anya mo tibagam. Go away! Umimot Go away! Uwasidigay. Ay, kasadyan. Uway na. Pabaliktad nga ro ti amo na. Taiso ti insuraw. Mayat nga ro no kasta. Amo kong ti aramida. Tapno umamo dyan asom kanya. Ay, balbalagan ka kwarog. Si kalang tinangibagak iti sikreto dyan asok Iso ano bilang tamapukaw. Amo kon, no asino tinangala. Yay. Ay, pinayaban kayo amin nga opisyalis ka. Agraman tanod. Daday pa kamok kada kayaw. Ay, nga dahi tapo, kapitan. Napagsakit ko Imbagak dahi kayo idin kada kayaw. Ulitek manan nga ibaga ita. Tinabayagan alintag. Wano paganurutan dahi tayo. May papan iti barangay tayaw. Andiyan ka di tapo, kapitan. Andiyan ka di tayo. Nabayagan alintag. Kung kunayo. Tilintag, ti pan nakaigalot dagiti as-asaw. Wano pan nakaibaod da ay pan nakaikulong da kunakuma. Gaputa adon ti nawawat ko areklamaw. Agkaiwara man ang dagiti walang nga aso. Nagrunakit, agkaiwara pa yung dagiti rugit da. Ay, kapitan. Nagaming nga di daw Manan, di na pa mga galot na. Isungag ti tinulong tayo. Amang bagbaga kadagiti kalugaran tayo. Tapno agtalinay ti kinapintas. Kinatal na da ito'y ayan tayo. Namnama kaditi kooperasyon nyo. Amin, kapitan! Go, mama kayo! Inteng, nadamag mo ka din tayo napasamak kan ni Victor. Inteng, nadamag mo tayo napasamak kan ni Victor. Kunak. Mangmangag na ka di, Inteng. Ay, inayadam man kaming timangan. Inteng! Nga, itay tayo nakasasaw ka ng dinak mo't ipangpangag. Napno nga ron ti bibig ko ito. Don't talk if your mouth is full. Na, ni Victor ko na, kinagat ti aso. Ni Victor ako makansyon. Nadamag ko na. Nakadamagam. Kun ka. Italaang. Na, Mga anak man. Ay,
Unay kan aya inteng. Dahil tasidaan ako. Ay inayademot mga numaltutan ka. Kapitan Enteng, umayak manan. Na. Knock, 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 knock on heaven's door. Na. Speaking of the devil, isunaytan inteng. Ay, pasti ka mo. Agkanta kami man. Ayos na agistorya kami kunang kuma. Ay, kasya tinapasama, Victor. Un kapitan iso atunungan dak kuma. Ay, sige. Kasaritak ni Paribado. Pagmultaan naman. Aso nagayam, inang kagakin ka. Naimbag nga rod ta sana ti karabukog nakaga. Anusan sana kun na makakansyon nita. Sayang na ti talent ko, kapitan. Agure ka apay nga ikansyon mo, pati panagsaom. Ubingak pailan, kapitan, kastuya ko. Ay, malalala. Kasaritak to ni Badong. Okay, Tiny. Listen to me. Roll over. Glay nga. Go away! Talagang nalain na tingaso ka. Ay, nayada mo ita. Muna tisao. Maminsan ng pay, Tiny. Okay, listen again, Tiny. Go! Stop, Tiny! Stop! Talaga asaan nga sardong dito nga kaulan. Tiny! Park! Di nagsarday. Ay, pare! Naibat, tanaranaan ka iti arubaya. Uy, una yan, ti kadakil day tatarakan mo nga asaw. Ay, ito naman nalay. Ano makabulos tit kagatin na? Ay, igalot mo pa day tagsaritan. Wait, pare, guray lahat. Tiny! Anya ka diti pagsaritaan ta. Tay taasom, kinagat nagayam ni Victor Plywood. Isungag bayad ka para iti pan naka-injection na iti anti-rabies. Nay, apay nga nagbayad at basol ko aya no apay ang nakagat dita Victor Plywood. Kasam di aso ka, tayo siya ti pagbayadam. Sa kaya ti magat. Maditi pa nagras-rason mo Ay, agbayad ka kit din. Awan ti kwartak, period. No kayat mo, di asok ti singiram. Kasta. Sige nga ram. Kasaok to jay asom, ta iso ti pagikaruan. Kasta ti aramidin nyo, kadagiti padam atanod, kwarap. Walang kail. Nalawag mitlan. Nalawag ang kail. Okay, men. Get ready! Move! Tuyang, pakanamon ni Tiny, mabisin tay jayang. Anya nga itipakan ka. Kat ultimo si iti tuyo kat kinarim kemaw. Manglukat ka ditan iti corn beef. Anya? Corn beef, tipakan ko kini Tainay. Kano tuyo lang matisindata. Nangalaan namat nga iti swerte na na itang asaw. Amumat asaan amang mangan iti lokal di asaw. Gaputad da pulina. Inton ko't pinartek na ito. Ay, padasem tuyang. Amumayaan na balbalor pa'y day tangumsi ka. Pues, si kangarudan timang pakankin kwa na. Kan manipod ita. Isaw ti kadanam. Yay. Tiny! Woo! Tiny! Tiny! Nay, apay ngay. Awan mo itong asaw. Tiny! Tut! Ay talagang awan. Ay apay ngay. Awan mo itong. Tiny! Ayan man. Ay sabalit agparparik na kanyak. Ay saan na mabalin da ito'y? Saan ababalin? Sige, isa tayo! Sige, tagay! How much is that dog in the window? Mayata! Ala, tagay laing! Ado ti mapulutan! Ala, Victor!
Agsat ka mat aga nagpulutan ka. Buwan pare. Tuloy! I can't stop loving you. It's useless to say. Ay, biligan nalain ka ako man submit ka. Ay, Victor! Mga tangkang, biliba ka talagan. At damat iduldulin ko ang boses ko ka. Ay, sige man nga ron ka na kan. Sample ulit. Sige man. Sige. Ahem. Lord! Na. Patawad! Oh. Pagkat ako'y makasalanang linalang. Linalang gam. Linalang ka dyan. Ang madamot idul-dulin mo ang boses mo. Idulin mo lang. Ha? Makapakanser itilapayag. Patawad! Pagkat ako'y Talagang daw kayo iti patawad, salbag kayo. Ha? Ni Tata Badong. Oy! Ay, ada ka matparay. Tata! Ay, ito gamutag siya tayo. Naimas ti pulutan. Unyarot tata. Relax ka lang. Makaungungot kayo man. Talaga makaung-ungitak. Ha? Tapinulutan nyo ni Tainik. Ha? Ay, idarum kayo iti animal act. Amuyo ka di ama iparit ti panagsida iti asaw. Ay, amo may. Bumiti ta. Ay, Abay nga ron pinulutan nyo nga iti asaw. Pinulpugan nyo. Kat sigamot, Victor. Siga ti prime suspect ka. Awan amok iti bagbagam. Na, Wanmot ngamin tata. Saan mo't anitay na iti pulpulutanan may. apay anya ti sarsaritaam ay aparay. ni Tainay. Tinakaw yaw, sayo pinulutan. Ay. Dakas din tatataba daw. Agpabasol kayo matayin. Naglawag. Ni Tainay ti pulutan yaw. Ay, denggenak paray. Ay, asom anitay na. Kat tiniliw ti kamang ti dog pound. Ha? Kat naamuanda nga agbalapay gayam di asom. Anya? Delikado no, makakagat. Iso at tiniliw dan, ta agtiwal. Sana babalain. Imposible data. No way. Yes No way. way. Tatataba daw. Anya? Yes way. Adamot ga